Ka Voice of the People Party VVP kala sospen yauba adal bat nongrum MLA Jokanot Shillong nakamta laisnem kinti dakaba keno ba uyat persya ya kurkom terikam jong ketek seng san persai hakashiti balosoidu Dr. Kara H. Chen Vice President jong ketek seng la pensengo maka seng kala pha ya kishiti sya u hakashitrik de ber hajar pusan bat hadin kata kaseng kala yo ya kajubab naute MLA barlaong maka jubab jong u kam sim la pen i satya bau sengo babe halor ke jingle jong u henry ke pen i bau kwa bani le persya ne ya pen i bor bar kru kompanya jong keseng kumta hadin jong kejinya keren ke basani bha la rai ban sospen da bentar laistem kenti bat ke ban stang naduk ar sotrik leber ar hajar ar pusan bat hakite kisnem umnom day udukhat jong keseng bat umnom bat ikinu kinu kikam jong keseng bat ru omnom mi khmat ya keseng hakono kono korensan bat la ajing mot ru ba umnom keren dikinu kinu kikintin ba penbut nam ya kete keseng san pertai hakawai pat karukom la pha jingtip shauba snarbor lalu uim ti jamir wilston so syang bat uba riches business marwen hakabagi teiru la suspend naga seng kat hadu mandarai da kumwai pat daga state executive committee